Tifla li mardet bil-lukemja fl-età ta' 14 ġimgħa tfejqet permezz ta' trattament ġdid li qed jissejjaħ rivoluzzjonarju. Layla Richards għandha sena u kien diġà sarilha trattament tal-kimoterapija u trapjant. Iżda l-kura li ngħatat ir-riżultat fin-negattiv, tant li t-tobba qalu lill-familja tagħha biex tistenna l-għar. Iżda l-ġenituri din ma kienx risposta sodisfaċenti. Dan wassal biex fuqha sar esperiment li tant għadu fi stadju bikri li qabel kien sar biss fuq il-ġrieden. L-intervent sar fi Great Ormond Street Hospital f'Londra. L-esperti mediċi spjegaw kif dan l-esperiment irnexxa mill-ewwel għal kontrarju ta' esperimenti oħrajn. Maybe eventually different sorts of cancers can be targeted in this way. But it does mean we have a new weapon. And it does mean, therefore, that children like Layla who really are up against it now have something that we can do. Permezz ta' dan l-esperiment saret infużjoni ta' 50 miljun ċellula f'ġisimha biex joqtlu l-kanċer. Dan wassal biex il-marda sparixxiet. Il-ġenituri tal-Layla huma sodisfatti wkoll li binthom issa fieqet u tista' tkompli bil-ħajja tagħha. Energetic, keeps us up late at night and gets us up early in the morning. And yeah, Layla's like just magic. Wieħed mit-tobba tal-Layla qal li għalkemm din il-kura hija pass pożittiv ħafna, sa issa ntużat fuq tifla waħda u wieħed għandu jkun kawt qabel jgħid li dan huwa trattament tat-tfal kollha.